Hello and hi, geng, Wajar di sini. Oke, geng, di dalam video ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana nak tukar IB di SM. Oke, so jom tonton video ini. Alright, pertama sekali Anda login ke account XM Anda melalui website ataupun apps. Oke, dan Anda klik Real sini. Oke, di bahagian sini, di bahagian plus, klik New Account. Oke, Anda open real account. Oke, Anda pilih MT5, klik continue dan pilih jenis account yang Anda nak. Sebagai contoh di sini saya pilih standard dan klik continue. Oke, pilih leverage yang maksimum USD standard. Oke, dan paling penting kan di sini untuk tukar IB Anda klik enter here, masukkan IB code OJ BIP. Oke. Dan Anda tik I declare, klik continue. Oke, Anda akan diberikan nombor trading yang baru. Oke, nombor trading itu yang Anda akan depo dan berikan kepada saya untuk saya semak. Oke, jika semua dah oke, saya akan masukkan Anda ke dalam grup channel teknik scalping gold 2.0. Oke. So, kalau Anda berminat nak belajar macam mana nak 100-200 pips di gold, Anda ikut langkah ini. Oke? So, itu cerita saya. Terima kasih kerana menonton. Saya jumpa Anda di dalam channel. Oke, bye-bye.